Thing is huge. Shit's on a Labrador. Yeah. Big ass bird. Det er altså den af alle rovfugle, som har de mest vedholdende og koncentrerede stærke greb med kløerne om sit bytte. Her har vi. Se, kongeørn her, den lever af mindre dyr som hare og kaniner. Men den kan altså også sagtens tage væsentligt større dyr, som både ræve og rådyr. Rent faktisk, så mener man, at helt op til 30% af kongeørnens føde netop består af ræve. Og det er altså grunden til, at det ikke er tilladt at have hunde med her på pladsen. Du lever livet farligt. Noget af det, I skal lægge mærke til, det er den her meget lange, karakteristiske hale, den har. Og det gør altså kongeørnen i stand til at kunne manøvrere lynhurtigt gennem terrænet. Den flyver elegant, lydløst og altså lynhurtigt. Se, falconeren han vil nu løbe over mod træerne, mod skoven, for at gemme sig. Og det er simpelthen for at give kongeørnen en udfordring. Her kan I se hendes flugt og lægge mærke til, hvordan hun styrer med den her lange hale. Se, kongeørnen, den jager ved hjælp af overraskelsesangreb. Den holder sig skjult bag nogle høje træer eller en bjergside. Når så byttet er uopmærksomt, så slår den til, kommer ind i susende fart, helt lavt hen over jorden, overrasker og angriber byttet. Og det gælder altså også vores falconer, hvis ikke han er vågen. I kan se, at hun sidder i et stort træ derude. Der har hun altså et overblik over hele området. Se, kongeørnen her, den lever i Asien, i Europa og i Nordamerika. Og alene her i Europa, der har vi altså et sted mellem 5 og 6.000 ynglepar. Den holder typisk til i bjergeområder, hvor den bygger sine reder på bjergsider eller i store træer. Og ligesom med sortørnen, når først et par har fundet hinanden, så holder de altså sammen for livet.
Så rent faktisk, så er det for nylig blevet dokumenteret, at vi har kongeørne, der yngler her i Nordjylland. Nemlig nede i Lille Vildmose. Og det er altså kæmpe store fremskridt for den danske natur. Men de er altså ekstremt territorielle. Og man mener, der er omkring 100 km mellem 2 par kongeørn. Så stort er dens jagtområde altså. Så det er lidt begrænset, hvor mange par vi har plads til i lille Danmark. Så det kan være, at hun har fået øje på en lille hare derude. Så håber jeg, I er udstyret med en god portion tålmodighed, og ikke har lagt planer for de næste par timer. Vi hører, hun kalder på falconeren, og læg mærke til, hvordan han lader, som om han taber kødet. Det er netop for at virke uopmærksom. Det er nemlig med til at skærpe kongeørnens interesse. Man har gået på jagt, så sker der noget her. Læg mærke til, hvordan hun går helt lavt hen over jorden. Styrer direkte mod falconeren her. Og lander flot. Og man har altså gået på jagt med kongeørnene gennem mange tusind år. Og selv i dag, i Kazakhstan, der går man på jagt med kongeørnene fra hesteryg. Og inde i vores udstilling, der har vi netop et billede af en mand på vej på jagt med sin smukke kongeørn. Tak til Rina. El águila real es un ave de presa, es un ave imponente, muy importante dentro de la cultura de los mexicanos, es parte de la identidad de todos nosotros y se encuentra en el emblema, nada más, en el emblema de nuestro país, en la bandera. El águila real es cosmopolita, esto quiere decir que habita en todo el mundo. Y hay diferentes subespecies en todo el mundo de águila real. La que habita en la parte norte de América, o sea, en México, es la que habita en Estados Unidos. En Estados Unidos hay ejemplares. Lo triste es que en México se está extinguiendo. En México quedan aproximadamente 100 parejas en vida libre y algunos ejemplares que se encuentran bajo el cuidado del hombre. El águila real enfrenta la amenaza en la distribución o en la disminución de sus poblaciones, principalmente por la destrucción del hábitat. Se están acabando los lugares o el ser humano se está acercando tanto a los lugares en donde se distribuía y está modificándolo que las poblaciones a su vez se van modificando. Se construyó, empezó su construcción hace 2 años, se terminó ahorita en noviembre pasado y la finalidad es proteger y tratar de reproducir al águila real mediante esta reproducción. Podemos decir que el objetivo principal del centro y lo que lo inspiró es el águila real Inca, que es el ejemplar hembra que tenemos aquí albergado. Pero el objetivo es que podamos reproducir y a su vez proteger a las demás especies que albergamos aquí. No todas son águilas reales. La
mayoría de las aves que albergamos en el centro son resguardos de Semarnat. Ellos están confiando en nosotros por las instalaciones, por el manejo, por el plan que tenemos de desarrollo en este centro, que nos están dando la confianza de depositarnos a resguardo sus aves. Solo tenemos un águila real y lo que buscamos es conseguir una pareja para lograr el objetivo principal, que es reproducir el águila real y poder devolver al medio ambiente estos ejemplares. Yo creo que el chiste es que, el asunto es que tengas esa congruencia de reproducir y ayudar a mantenerlos en vida libre o a poder repoblar los lugares en donde habitaba de manera natural, a devolverle a la naturaleza lo que hemos afectado. It's getting there. We kind of fondly nicknamed him TEAM. It's an acronym that school teachers use a lot. Together everybody achieves more. And it was definitely a team effort for this bird. Oh, isn't that beautiful? Oh, gorgeous.